Dios, aleluya. Chayna haga himno, gloria a Dios. Chimpachayam, gloria a Dios. 137, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial se complace en presentar el programa Ayin Willacuy, un mensaje de salvación, cambio y transformación para su alma, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ayin Willacuy. A continuación, la misionera Esther Castillo Galindo con el mensaje de la palabra de Dios.
person niya puntamang. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay campo si kunchi kay sumakim no kuna banturi kuna na kuna. Gloria al Señor, chena kasairi kuchi. Gloria a Jesucristo. Aleluya. Chena kay coro de adoración wang nyanyan tulinchi Emilio nyanyan chicanita. Pasa ikaw nang kamataki kusunchi hukuruta. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Kay pimkach kanchuya espiritu. Kay pimkach kanchuya espiritu. Kay pimkach kanchuya espiritu. Kay pimkach kanchuya espiritu. Munay chakoy, munay chakoy. Munay chakoy, songkoyo kopi. Munay chakoy, munay chakoy. Munay chakoy, songkoyo kopi. Hamoy kamoy chuya espiritu. Hamoy kamoy chuya espiritu. Haleluya. Kay pimpaskan kita itay. Munay chakoy, Kay pimpaskan ni Diyos nila. munay chakoy, Munay chakoy, munay chakoy. Munay chakoy, sungkoyo kopi. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Diyan nakapasay ka mo, Chik. Okay ba ni? Gloria a Dios. Yo pa iche de un chica tulina niya ikuna. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Taita Dios man. Gloria a Dios, taita Dios ta. Yupay chay chihuahipani. Kaita repita taita Dios. Atonta bendición. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Chay se equipa ohipani. Nyawi chay kitim chikispai taichan chikta manya kuikunche. Gloria a Dios. Gracias taitaya jaman cacho. Gloria de alabanza, Señor. Kaitare taitayayo. Asuika muikiko taitayay. Hayay kiman, Señor. Gracias taitayay. Que vida huikuas haiki kumanta. Dios taitayay. Aleluya. Gracias taitayay jaman cacho. Gloria, alabanza. Gracias, Señor. Jaman cacho. Gloria, Señor. Taitayay. Que vida huico asaiki kumanta taitayay. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Jamancacho, gloria, alabanza, taitayay. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Saya segwa hipan niya alaba, yupay jay. Gloria a Dios, aleluya. Jamancacho, gloria. Aleluya. Aleluya, gracias, Señor. Aleluya. Jamancacho, gloria, aleluya. Makikipim kau sa
gloria, alabanza, adoración. Taita Dios man gracias ni, porque taita chingpe kuan chimiran cinta. Haleluya.
Aleluya. Isuchi, gracias. Aleluya. Gracias, Wasikipi, Wiwakwasay, Gracias, Kibanta, Tita Señor Yay. Ayudita. Sanchiño, Padre Dios, Pachurinde. Gracias. Yana Aleluya. Paikway, Kutaysay. Gracias, Cachujama, gloria, Yang dikipi, alabanza. ayinta, saya na ikupang. Kay patay ang Paikway Aleluya. ko, Señor. Amang Cacho, gloria, alabanza, adoración. Aleluya. Amang Cacho, gloria. Adoración. Gracias, Vida y mata. Aleluya. Aleluya, gracias Señor, gracias. Gracias, Taita Yay, aleluya. Kay familia Winkuasa y Kimanta. Gracias, Taita Yay. Aleluya, gloria Gracias, a Dios. Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Y más mañana y kuna Dios taita yupay chay. Buscan chikameng. Yuhay ko nga kay kamaya. Dios taita chikyas. Samin jasong chikameng. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Taita Dios, Hatun Pe, bendizo a su gloria a Dios. Hermano de Saúl. Aleluya. Gloria al Señor. Haleluya. Taita Dios masuti berimagay kami sa pagkamata. Amen. Haygam kosis ha gloria a Cristo. Kosis ham kachkanchi gloria Señor. Taita Dios pawasimpi. Hog puncha utawarak Taita Dios permiti kuanchik ham tainyo hata Taita Dios pawasimpi tarikunan chikpa. Payalaban ng chikpa, payupay siya ng chikpa gloria a Cristo. Haygam aming ninchi gloria Señor. Haleluya, chay na gloria a Cristo. Nyo kapastari ko ni gloria Señor, esposay bang gloria Señor. Wala machay ang gloria a Cristo. Gloria Señor, esposay pas gloria Señor, ni marico chungiya gloria a Cristo. Gloria Señor, Dios na inchik samin chawason chik turi ko na niya ikunameng. Gloria Señor, ay katakusis kakachkanchik. Sumak servisyum kay servisyo ay lyokunapa kameng. Nyo kanikichik mang kay esposuyang kachkaniko de diferente familia paime. O familia cristiano. O sea, wawachayang man tariki viña kura kapaya kakunang kamapune Dios na itata serviko. Sin embargo, nyo kanyatahkan yung familia quizás mayoría o kay kachkanchik riki destruis kayo. Sahrapa munas kang ruas kang gloria Señor. Pero nikichikman Dios da itaka restaurang michay familiata. Amén. Ikay bim kachkanchik Dios da ita pa restauras kang aylokuna. Gloria Señor Dios da ita yupay chakamuranchik. Payadora, kalabak. Isichukam turinya niya kay redes sociales upunta kawakamuchkanki. Ayloy ki kachkanching kaska. Familia que destruís kanyo ka pagina. Gloria Señor, Dios taitam restauraron man. Gloria Señor, Dios taitam cambiaron man. Imainam nyo kapata cambiaron. Ay luita, kusikuy man. Gloria Señor, aleluya. Chay nakataki gusun chikurupunawan. Amen. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Tukusong kumain. Alabanzas a Dios. Magkikito hari alto cielo mang gloria a Cristo. Haleluya. Kay bimkachkan Taita Dios. Hamor hanke haminyo ka Taita Dios alaba. Taita Dios yupay cha gloria a Cristo. Haleluya. Yupay cha Taita Dios ta. Tukusong humanta. Gracias ni Taita Dios ta familia ki gloria a Cristo restauray kus hang manta. Taita Dios riksi kus hay kimanta. Taita Dios biday kimanchay kamos hang manta. Taita Dios ugar ni kimanchay kamos pakusikuy kusus hay kimanta. Yupay chay Taita Dios ta gloria a Cristo. Kay pimikachkan Taita Dios. Imatatahoak Taita Dios. Biday kimanchay kamos pakusikuy kusus hay kimanta. Imatamuhuwak, imatampangawak Taita Dios mang, wakay pikach kaptiki, lyaki pikach kaptiki, a punto de destruir lugar ni kikach kapting Gloria a Cristo, Taita Dios chayay kamur kakampabiday kimang.
Imarah kang mangkarga bidayki, manatay ta Diyos chaya mupting. May pirah kachkawa karga, kisas wanyos hanyapas, chingkas ka sagra pa makimpi. Pero bendita dia chay punchaw tayta Diyos kaya ikam surhangki. Sungoy kita tukay kamurha. Sungoy kimang yaygus pagkamiyay kurha. Gloria a Cristo, aleluya. Aleluya. Takisuntok ko'y sunghuang, gloria Señor. Tukoy sunghuang. Nakusis ka, may nakusis ka. Kristo ang ayon chika, may nakusis ka. May masumak. Tukoy sunghuang. Kristo ang ayon chika, may nakusis ka. May nakusis ka, may nakusis ka. Kristo ang ayon chika, may nakusis ka. Hallelujah! Tuko ay sungkuwang. May nakusis ka, may nakusis ka, may nakusis ka. Kristo ang ayon chika, may nakusis ka. Di masumaki. Im sirvin ay kita, nyo kanya'y kawasinti. Sirvisa Tukoy sungkuang kung nampuni at yakoy pinsirvin ay kita nyo kanya'y kawasinti sirvisa ko chihapyo huktawang kung nampuni at yakoy pinsirvin ay kita nyo kanya'y kawasinti sirvisa ko wasinting mi sirvisa ko Señor. Haleluya. Imanya vida ima kamuktimpas. Makikimanta Señor niyo pahmang. Sakra niya kontra ipekatari kamungka. Familia ipa kontrampi, Gloria a Cristo. Familia destruy nampag. Hogar ni destruy nampag, Gloria a Cristo. Señor, pero makikimanta. Binsi sa Gloria a Cristo. Kampo ninyo pahmang pusaway. Kampo ni Señor, familia ita niyo pahmang pusay. Amahina kaspay ki Señor, salvay familia ita Dios ta. Almay ki pa salvasyon ta, pay pintarin ki. Almay ki pa salvasyon ta. Maskay ko'y, siruyak el hata. Maskay ko'y, siruyak el hapin. Chay pintarin ki, almay ki pa salvasyon. Tukoy sunghuang, haleluya, haleluya. Chay chumana yupay chawak tayta Diyos ta. Kasi ko'y biday kiping kasamanta. Tukoy sunghuang, yupay chay tayta Diyos ta. Tayta Diyos may maskaskan, chihak pi yupay chak kunata. Chihak pi alabak kunata, Gloria a Cristo. Hang mikan kichay warmin, hang mikan kichay hari, Gloria a Cristo. Tayta Diyos yupay chak. Tayta Diyos alabak. Hukpunchaw mi pasang kusunching liuyanching. Kachkang mi wasi hampang. Kachkang mi huklugar hampang wakanak pachapi. Pero chay kamaya fiel kay. Chay punchaw kama Gloria a Cristo. Amaya dismayaycho. Amaya hugmangyaycho. Iba niya bilay kimakamugtimpas. Tayta Diyos wang pasang kusunching. Tayta Diyos mahamunang miserka. Kachkang mi wasikuna, kachkang mi wasikuna. Wawa pakpas yuyak pakpas, kachkang mi wasikuna. Wawa pakpas yuyak pakpas, kachkang mi wasikuna. Kachkang mi wasikuna, kachkang mi wasikuna. Kachkang mi wasikuna, kachkang mi wasikuna. Wawa papas yuyak papas, kachkang mi wasikuna. Wawa papas yuyak papas, kachkang mi wasikuna.
Kachkami wasikuna, kachkami wasikuna, kachkami wasikuna, kachkami wasikuna. Dios Taytay pawasimpiha, kachkami wasikuna. Dios Taytay pawasimpiha, kachkami wasikuna. Kachkami wasikuna, kachkami wasikuna. Kachkami wasikuna, kachkami wasikuna. Wachapang pasapu pakpa, kachkami wasikuna. Wachapang pasapu pakpa, kachkami wasikuna. Kachkami wasikuna. Pronto, chay wasinching mang rizon, chiguria Señor. Chay lugar mang miguria Cristo. Era mong tiempo. Taytan chigma prometió a San Chigillachta Manchay con an chigma gloria Señor. Aleluya. Y más cosico irás que chay punchao. Aleluya. Chay punchao ya ni son alingme. Alingme hamservi ko y casa Señor. Y más cosico y punchao irás que chay punchao. Aleluya. Gloria a Dios, hatong mitayta Dios. Aleluya. Chay na kanyo kay kuwang kay kamaya, gloria Señor. Tayta Dios, bendiswachon sa pagkamata, gloria Cristo. Aleluya, gloria Señor. Hermana Sonia, gloria Cristo. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Haykam kusikuskanchi panikuna okikuna. Gloria a Dios, Tayta Dios po asin pikas kanchik. Irisonchik, Tayta Dios po asin roas kanchik mang. Amen. May luka chewasi? Halto si Lope. Amen, gloria a Dios. Chay naka, kunan jay koy kusonchik testimonyo kunawang. Chay nak, chapasay kamuhak emanonchik Andres, chay nanta paninching Angelica. Takay kusonchik huktakita panikuna okikuna. Gloria a Dios. Jesucristo, aleluya. Yo kay chahinala yunin chiktanilay turikuna. Gloria a Jesús, aleluya. Imasumagmi Jesus ni cruz pinyo ka pagwanyur ka. Huchalyay tampampacha, sutilyaman gloria. Imasumagmi Jesus ni cruz pinyo ka pagwanyur ka. Huchalyay tampampacha, sutilyaman gloria. Sutilyaman gloria, sutilyaman gloria. Dios, sutilyang mang gloria. Pasay ka mo, Chik. Okay ko na, pani. Gloria a Jesús, Dios te tapa su timpi, rimagay kong siya pa ikisito, aki panyay kuna. Y gracias, Cachon, chenata, harimagay kuna, ya pa matrimonio kunata, ya pa familia kunata. Amén. Hay kam kusi kong panyay kuna. Gloria a Jesús, chenata, sirvan chitapa, rimagay kuni, hawakos kunata, rimagay kuni, chenata, iskusay tapas, panyay kuna. Amén. Taita Dios pa voluntanimpi, misericordiampi, sa ikachuanko, kay puntapi, koskata. Amén. Hay kam kusi kong panyay kuna. Hatong bendición mi. Amén. Hatong bendición mi. Chenata, gloria a Jesús, tu kawan ko katong testimonio. Chenata, iskusay pa, saluday ko nga. Gloria a Jesús. Ninyay ko na, turi ko na. Suma, riba kay kamoy kichik. Amén, gloria a Dios. Ninyay ko turi ko na, ikakasista, imasumami.
matrimonio ñuhay kita Dios ng chico misericordiante. Pai pamunas ng niñay ko na huk testimonio ko ya ko na ko pa kami gloria a Dios con el día de la familia kachka y chene tak saluda con el dis hawa kamo con tapas. Tienen chica con bendicicho niñay ko na tori ko na men gloria a Dios. Ay kata kusista niñay ko na tori ko na men gloria a Dios. Wasimpira kananchi alabas en kusis niñay tori gloria al Señor. Chena es amén gloria a Dios. Gloria a Jesús. Chena ho panjay kuna. Mayoría ya riscoan chikna ya una watana. Gloria a Jesús. Taita Dios pa obrampi sirvikuni warmijari. Y gracias cachon taitan chigma o que panjay kuna nyuhay kachkaniko Kewata 25 años, 26 magna, 26 años de matrimonio nyuhay kachkaniko o que panjay kuna. Amén. Joven ya amrik panikuna. Gloria a Jesús. Gracias cacho taitan chigman. Realmente taita Dios pa kuya kuinimpio nyuhay kasaraki korjaniko. Joven chaya, adolescente kuna. Amén. Gloria a Jesús, pero gracias cachon taitan chigman. Y verdad nyuhay kosikunim taita Dios pa taita Dios sirviku ya kasumag mo kuna. Amén. Gracias cacho, gracias ka taitan chigman ariño kapa wa kuna ri marimusa. Taita Dios y mainata nyuharis kerjani kay taitan chigpa obranta o taita Dios pa no año hakani mayoris kan kichin panyay kuna o ka Huancavelica departamento Cobamba provincia Cobamba distrito Paucaranis Tamanta mas urachang mantara pero gracias cacho taitan chigman chay pinasi korjani nyuha y gracias cacho nyuha panyay kuna yachkani wawanyara ham yachkani mamay English llaman pusawa pero gracias cacho hina mana alguien ya chichico y capi yachkani pai fiesta cheron ten fiesta manta pusawa gloria a Jesucristo y chaina wiñaruni panillaykuna pero ñuqapaq karqa mana karqachu taytay amén mamalla y wiñachiwarqa pero chaypas wiñaykachiwarqa hasta chunka watallaykama chunka wataypi wañukun y sapay quedaruni mana aylluyo gloria a Jesucristo gracias cachon pero 17 años ni tayta Dios terisqi korjani gloria a Jesucristo chayman chay amorqa panillaykuna manaraq 17 kachkaptimi manaraq 15 16 nipi ayllukuna rimapayawa papayniki kawsanmi punchawmi papayniki tupanki chay papaynikitam sipirunki niwaq kay chika wata mana yuyasunkichu ni huk sultapas niwaq tuparunki ya hatunna kanki tupaspaykiqa maypipas sipirunki niwaq ayllukuna gloria a Jesús chay tomachawaqku pero ñuqa yacharurqanina tay Dios palabranta 17 años nipi naspa nirqani imaynataq chayaq kanqa nispa sunquypi mana karqachu llumpachiknikuy pero puncha panllaykuna kayman tayta Dios chay kachiman kay Lima llaqtamina chaypi riqsiykuran taytayta 17 años nipi panllaykuna ñuqapaq karqa diferente pero mana ñuqa chayta ocurriranichu ruwarqanichu imanasqa tayta Dios palabran ya sunquypina karqa y chaymanta llaqtayman kutini chaypi panllaykuna tayta sirvikuni sirvikusqaypi panllaykuna tayta Dios jovenkuna primiywan kimsa sirvikurqaniku chaypi tayta Dios obrantapa hatarishananiku jovenkunalla amén aw inglisiatapas adobe chutaspayku ruwaqkaniku y respirachiraniku chay obrata panillaykuna jovenkunalla y chaymanta primiykuna kasaraku y ñuqapas kasarakuyta qallaykuni gloria a Jesucristo pero chaypaq panillaykuna gracias kachun taytanchikman kay espusayta kay espusaladuypi sayachkan gloria a Jesucristo payta panillaykuna hamuq inglisiaman pero ñuqa consejajkani payta aman purinkichu kaynapi waknapi nispe pay consejajkani mana ñuqa pensarqanichu kay pay kasarakunayta pero consejarqani porque ñuqayku inglisiapi karaniku jovenkuna y naspa aconsejarqanami kay purinkichu cuidakunki waqaychakunki nispay pero puncha sunqu sintirun paymanta y kasarakuruni panillaykuna y kasarakusqaypi panillaykuna manara casado kachkaspay obrakunapi puriqkani jovenchallara gloria a Jesucristo chaynapi ñuqawaqkani tayta Dios patininta tayta Dios pa milagrunta qawaqkani panillaykuna gloria a Jesucristo pero ya casado kaspay chay haruni hinaspa panillaykuna
Gloria a Jesucristo, nombraico arajaco, mi chista, aleluya. Pero gracias cacho taitan chik mena taitos pobrante mi chipaco cani, joven ya panilla icona. Pero gracias cacho y que lima ya está manchera monico. Pasado ya tan aguajilla que lima ya está manchera monico. Gloria a Jesús que lima ya estamos corona ni baraco, mundano runa. Y matata joven kuna ham kuna ruang kichkai kasadoga. Pasa kuich limate inas lima pilihan kamas pai kich kimayatos arma kamong kichinispa. Y cierto chay umay man chayaron panikon. Primuita sa kay kamon ubraman inas pasa kamon. Inas pa kay ubra kay lima pi panilay ko na maskara khani may pi kung regas na ipa. Manatari ganicho panikon na. Inas pa ni kay ubra ta uyari ranicho mana panikon. Waking ubra yato erani. Pero chay napi chay ramos pa panilay ko man kung regeta tispay. Gloria a Jesús, gracias cacho maskas pa nirani. Kay urgo pe obra hataris caras. Yaktay ko pe obra panilay ko na. Ilis ka na kuskayko. Chay pa hataris kargak na chay pi inuga pa yan apakurkani. Chay na yan apakutskas kay pi panilay ko na pasarong. Gloria a Jesucristo. Huksa sa chako ibiday ko pi. Aw chay ramos pa ko panilay ko na nyukay ko. Total, yang kay takalay ko sa hulkit hunyoy takalay ko kanik imapak. Yaktay ko takutis pay ko poliriata o kay este restaurante kichay ta unyokay ko munar kaniko. Chay karga suinyoy ko. Pero chay ram panilay ko na huk magia nirka niskan hermano ito usaron liu hulkit apako. Gloria a Jesús. Pero gracias kachun tay tan chikman. Pero chay hermana tay Dios servita dejaron a la nina. Gloria a Jesucristo. Pero hina chay na piwahi panilay kuna. Taita Dios ta servita kayay kuspay. Gloria a Jesucristo. Hinas pa panay dejarus pay. Pasa kurhani kaina kuskan chako kukurunawang na. Masamasiwa. Chay masamasiwa. Gloria a Jesús niwak. Panilay ko nispa niwak. Gloria a Jesucristo. Nispa niwak ko. Pay hermano kunaha. Kangwang kuskam kungrigan niwang arin. Entonces may nampitak kay pitarte pek pugya kuskang ikipunting kuna nispa. Chay misunggoy manghay kurura rumia iwaw hilay kuna. Hinas pa sirt hakuchik ipasani. Pasapti panilay ko na kaskas ko chay hermano ko na cierto ekipunti. Ichay misunggoy man chayarura ka panilay ko na kalabas ka hina. Kay kuchilyo na ikuruara ka. Inasipyo sa'yo ang tapo na ko ni matatak kay piruan chinispa. Imatatak kay hermano ko na ruwach kan sinyukan wilyak kani. Ni atis kay diat sinakani ko. Inas pa chay pasarong. Inate mana yachay tamunar kanina chay bangkil manto. Ilay ko na. Chay kausan chay magia negra niskan pasaruar ka. Chay pe matrimonio de historikuita kalyay kuro ka. Gloria a Jesús. Esposa wa quinta willari basunchi. Aleluya. Amin. Una turigo na esposa paciente mis pampina pasari. Mana Dios ta reksis panchi ka trabajan chica. Tuvo kustal mahina niya sumanamente pinsan chica ay chanchik man. Chay na nyo ay kuta kunya dita ka matrabajarura. Ari mana nyo kaka amora ni kaka kida kurchu niya ituri. Kung kita nyo ruspanchi si Rabi Polieri at restaurant dita chay kichas panchi wag bilang pasamunan chikinistay. Chay opinion niyo turi ko na amora ni kalimata. Natin siya nagputista kachkaran ni kumana nakaran dirani ko na siya English ya mampa siya nisputo karan di mama tarisun siya nisbur ki gay beses ais man testimonyo ko nakakar bay kumana dirani ko na siya English niya ito siya nakachki natin kunya dito o saros ka chupuncha yok serura hermana itang niwara man ang karwar machta ka di hanay kichwari niya siya dakaroy ko na Diyos pagrasyo Diyos pa bendisyo ko asang kim sa niya ko niskawarmi Amen. Gloria a Dios. Ichawaitan niwara ama dikhachu nating punyaitan ni kunang puncha oriri imam siho trabajaniti. Ari pasang hinas panchaitar dichalya chaitar waros ta kwento de oro miskangwang.
En atin chay 23 de diciembre cara, wa mayro ay pa cumpleaños chay 20 de diciembre. Chay pero mamay mang mandaron ni nas encomendata nas alyo kaya po ceremony. Kaya chara ni familia unok pasinti. Kaya mo sa niwa imatam kanang kama de moramong kiwas kita din kwarto de chapar. Ay tiya kay mata wari nya ri chikani ko chay umay man charang. Man alto kich pa ako ko ran na punta. Nya itori i chay na kachkarani ko. Liu pul kita pagos. Ay, turi esposo y pas. Alguien trabajo municipalidad man kunya de Villa y Corora o Turi pera. Pul kita ka alguien tanara turi niya ikona. Ichai na kachkapting o ay mana alguien cho enemigo cho ay Corora o Turi na ichaga esposo y para. Hermano kaito porque yo muy joven casara Corani a los 16 15 años, 16 años po ako nakachkanya y Tori. Yung kakachkan 16, 15 esposo y 20 años. Wala papapanch mo na yung pisa y chivas kang kokos katara. Imay na batalla pipas, prueba pipas, lucha pipas amin niya ko nakachkaniko. Hallelujah, kinachay nakachkapting niya ko naturi ko na. Chay na kulipita kayo aparong kunya doyo liyachi, kunya yung chingkarong simananting. Inatulukutan ako niya dito pastari ko niko. Si manapi chay pinini ko niya dito tira mga henap tinggari po kung kimirmanon ting. Nispa niya ito rin mana na nyo kakaman niya. Sila niyo ka wala tapas na yun sila niya na. Hinapting buksisi yu chalya kara. Hermanon chikulyo pa padras. Wasin piya chara familia ano pa wasin. Hinapting kaya marta ta impitan. Kay chalyak tam kana ipikach ka nispa natin chay pa kay chalyak. Mana juga kaya nyo pantalo ko siyo na puri kuchkan di apol pun ko chalian tiya marsa niyo Angelica wakas kang kliyum pa puli kiman tago chi English ya manet ay tiya mana nyo karisa na chi English ay beses dori ay ko natin chi sasam niya ito riko na inating amayat mana mriki pa ita chabet tiya hako chinis pa pasani niya ito riko na kaura man chay kurani kay 7 ventanas niskan chaura mo chicha de kar pas pasilio kachkapilla Chay kurani chay man, chay bimtaki kuchkas ako. Ama mancha kuicho niskan, ama yaki kuicho chay misongo ima yaki kuy kuranya nyay turi. Gloria. Kutiro ni kahukia istirat. Ito na estómago pa punya dia cara-cara. Inat kutira utira pa ako ni machas sa Spanish. Papsas English ya taironi. Iglesia movimiento en Estranta pasaron que llamaba cierta coche en esta chay la iglesia que me mantenía cagari sale llamana lo más tagarima para ni chay la siguiente pa gente garinina mincha gusta y cuan chay mi kichwa con la brecha te minate mana ancha tenga ya ham pasa ko nyoga pasa cosa porque mana bidan chi alguien chukang man está pilia panik por de man niya ko to ligan porque ach por trabaja cánico en ta frutaba yo actriz y caratawa al que la pancha y la trabaja cánica en aspecto ya han pasado con yo vida y destruí con Ankara a los 22 23 años en aspecto yo ga cielo tahawaris pa en cani pero imagínate familia y una manga chara chisa que problema taga porque mana mi mamá y chuta y te chuni kuara wakro na wan kasara ko ni wara pero monas pa chiquil kasara kurani y joven mi canere que inyo kapos ko padras tapos ay tapos sira chista ko ispo pampas mana English at prisa anis pa dice di kuran niya ito riko na dice di kuros pa mi erirani siete ventana kuya ko ispo ito sarani ako chikpapi English yaman porque bidan chika manam kain at chukama yo sé que Dios ni ching bendice va sunchi ni España niya ito ri hamura ni diario ni kuana chito Kuya yung tayo por odia kuran itu terchata porque punta con ata lastima chay con atiare runi porque manana puncha kay kuran matrimonio para niya itori sirvan nera matrimonio para pam kanga predica nera nating avelisanis parera ni natiskani inating ni kura abra sa chis pusulis ni man yo abra sa monarani chune itori mana abraza ito mo narani chisto kuya wa chikan chape manun chinit kuna chikan chay bachkarani inaptim sirvan chasu ikara masuma manchura ikura maki intenas bami
Uma punta mantas chaki punta kama kay rayo kina pasarwara. Chay pewaga kuita gayay kurani chay puncha manta de nuevo esposo y te enamora kurani ñay kuna turikuna. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Y chay na kachkas pa ñay kuna turikuna kachkarani nasting. Trabajo seguro pikara inating mit ñay kuna turikuna. Chay na kachkas pa mi trabajo manta pas kurani ñay turi porque tar dejamos kultuma rikunay ko paus. Ina kachkatin pero Dios ni chatong obra taruarura kay vida y kupiña ko na turikuna y masumami papa Dios ta servi kuchkani kuña con turikuna. Gracias, Cacho. Chihapuni chay panillaykuna. Achkam kachkan testimonio kuna. Y gracias, Cacho, panillaykuna. Ñuqapa hasta Dios ta pasadallana. Kanan tay Dios pa kuya kuini misericordiampi permitiwachkan ana altupi. Tay Dios poranti ana pa kunay pa way panillaykuna. Y gracias, Cacho, taitan chikman y más sumagmi wauhi panillaykuna. Hatun bendición mi kay obra pillan kay panillaykuna. Amén. Hatun bendición. Pero achkam kachkam panillaykuna. Ñuqa yuachkani sirvan chikta. Esposa y posarwaro achite ventanawan, pero primero chayarjani pastor Cecilio kachkaptin. Chaymanta sirvan chayaramo inaspa chayarjani chaykamutin. Gloria a Jesús inaspa. Ñuqa chayarjani orgulloso runa. Yachay saparuna wawqillay panillaykuna. Kaytay Dios pakilakang manta, porque achachiwarakaku. Pero kayo brama chayamos pa venir jani wawqi panillaykuna. Taytay yapay achas kayta hichuruay. Hichuy tukuy mata. Inaspa mosumante achachikuay taytay. Y kaytam tayo manyakurjani chay mi concediwan biday piwawqillay panillaykuna. Y kanan mi kausani tay Dios kayllampi nikichigman. Kang mi batalla, lucha, kang mi sasachaco y matrimonio cupi. Pero taita Dios wanga, cosicuyamon mi siempre. Y gracias tajuni, taita Dios man. Y gracias tajuni, sirvan chicta. Vidan usas manta, chay puncha, o chay quilla, chay guata. Gracias cachun, taita chikman. Achkam kachkam wakapanyaykuna. Y gracias cachun, taita chikman, ya pacha continua sunchi. Y hinaya continua chunkay. Gracias taitan chikman kacho. Gloria a Dios. Pim kay taruan panikuna okikuna. Solamente taita Dios ninchi. Paipaha imapas. Imay na niya katimpas paipaha at tinayang. Nyukanchi pa mana imposible matinapcho. Taita Dios paha tukoy atin. Amen. Chena ka wakin paninchigo na pasay ka mong ka espesyal pa. Chena takay ko sa takita. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Cumple cunyam, Dios pajos haikin israel. Cumple cunyam, Dios pajos haikin israel. Tukupay punchaw pim chaskinki atita. Tukupay punchaw chaskinki atita. Chaskikuy atita. Chaskikuy atita. Chaskikuy atita. Chaskikuy atita. Cumple cunyam, Dios pajos haikin israel. Cumple cunyam, Dios pajos haikin israel. Tukupay punchaw pim chaskinki atita. Tukupay punchaw chaskinki atita. Chaskikuy atita. Chaskikuy atita.
Gloria kachun Dios man. Oke panilay kuna hugtawang Taita Dios pa kuya kuningwang. Limagay kamuy kichik. Gloria a Dios kunang nyokay ko. Especial tahoy kusako Taita Dios pa oke panilay kuna. Yachanchik may kunang kay servisyo especial. Ay yukunata nyokanchik oke panilay kuna. Amén. Kuchkanchik. Gloria a Dios. Aleluya. Kay importancia, no? Chaninchas kanchi oke panilay kuna. Kay ayuguna pa punchaw ning kaskangray ko okay panilyay kuna. Gloria kachun Dios manchayna ka kay pi nyokay ko kachkaniko taytayus man kay espesyal ta koy kusako. Hallelujah. Gloria a Dios. Aleluya. Chena kapaniko na okay ko na churagoson chakimanta. Yo pa ichas ni paniko na okay ko na. Gloria a Dios. Saya Dios unjing na palyanchik. Gloria a Dios. Aleluya. Makichay kita kaltung mo hari. Gloria a Dios. Hatong may kang kinisunching tayta Dios mang.
Chaya muchkanya lo más importante. Taita Dios pakin kang uyarikoy. Taytay Dios nilay chay pimanyakoy okay pani. Taytay Dios nilay rimapayaway nispa. Kay palabray kay kilkay kichayachong yakta kunamang. Sungkukunata kamyachong taytay milyay sungkukuna kachkang. Taytay, si para kuna panya kachkang ko familia kuna obra taruray Dios nilay. Gracias taytayay, gracias. Hatong mikangki Dios nilay, hatong mikangki. Gracias taytayay, gracias. Gloria a Jesucristo, gracias ni turiña ñay. Aleluya, gracias Señor, aleluya. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Hinaya yupay chenya ñay turi. Himapayaway ni taita Dios ta. Himapayaway taytay kay tarde. Hilhay kuyarita munani. Gracias taytayay ni, aleluya. Hinaya manya kuy taita Dios ta kay pimkachkan chikab Dios. Kay pimkachkan kausak Dios, aleluya. Gloria a Jesucristo. Chana haturinya ñay kuna. Dios taita sa mincha sunkichik, nyuhay kuwang kay kamaya. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Nyuhapa hatun bendición, hatun privilegio. Sajiku y michigninchik, Esther Castillo, amén. Gloria al Señor. Hay cansalo da kunchi ñay kuna torikuna. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, hermano Saúl, hermana Sonia. Taita Diunichik samincha sunkichik yayayaykuna. Taita Diunichik samincha sunkichik. Turiyaykuna. Feliz día de la familia. Kunan punchao mi día de la familia. Maita jayo ikichik. Payar con familia. Maita hawaiki, nietuiki, maimi, nuiraiki, maita familia. Día de la familia, apamuna, hay un chikta yapantamiki, amén. Gloria a Dios, aleluya. Kusikuni tu talamanta carga castellano kuna, hamusja ni tuntin. Yo, wawakuna, mucheara, un caiman, a ello completo, amén. Chaina un canan carga, hamkunapas, amén. Aleluya, taita yuninchigmi, que chuarimakunata saminchaita munan. Paimi munachkan saminchaita ñañaykuna. Uyarichkan kichikchu. Taita Dios mi munan ayuyki saminchaita. Haika munan kichik taita Dios samincha sunaykichikta. Haika munan kichik taita Dios jespichi sunaykichikta. Haika mllapa ikichik o aikichikwan wilkaykichikwan hanaq pachaman rita munan kichik. Chayqa man fácillachu, chayqa presiotan pagana ñañaykuna. Taita Dios mami consagrakuna, mañakuna, kasukuna, chaymanta hawasunchik kunan. Pero diuninchikpa hellqanqa kasukunapaq mana yanqallachu, amén. Hayqa makichaykichikwan napaykunkichik, amén. Kay redes sociales, kay plataforma kuna nisqan ukumanta, amén. Ñañanchikuna ñuqanchikwan kuska kachkanchik. Saludanchik Bolivia llaqtata ñañallaykuna, amén. Aleluya, Clisa llaqta, Pastor Celso Vázquez, esposa Angleni, amén. Supervisora allá en Bolivia, gloria al Señor. Amén. El pastor, gloria al Señor, allá en Oruro también. Enrique Valenzuela, reverendo Enrique Valenzuela. Arequipa, hay que saludan que Arequipata, Huancavelica, Apurima, Cusco, amén. Taita Dios Aminchacho, Ñañaykuna, Cusikuni, Yumpaita, Kai, San Pablo, Iglesiapi, y Maina, un matrimonio kuna, Taita Dios Cuya. Matrimonio kuna, Taita Dios pa atininguan vida anticrasja. Kausan mi Dios ninchik ñañaykuna. Kausan mi Dios ninchik nishkaykichik. Aleluya. Suyachkanchik kay octubre killapin kanja. Aleluya. Octubre, septiembre pichu. De los jóvenes. Octubre kanja. Octubre confraternidad de jóvenes quechuapi. Hayka kusik. Yauham kuna upachukankichik. Joven kuna huñuna kunga kaipi kichwallapi. Ya payan musu kuna sipas kuna. Ubraman rinan kupang mi taita yuri mapayanja.
Taita yuninchik mirima payanga joven kunata ñañaykuna. Amén. Saluda ikusunchik sutimpi, saluda wachkanchik. Amén. Paulina de la Vega, amén. Taita Dios, gracias. Néstor Maraza, Daniel Cruz, Yuler Vilca, David Tocas, Edelisa Palomino. Taita Dios, a minchacho Inés Ramos, Gloria Guamán, Leonarda Vilca, Samuel Rojas, Alberto Gómez, Sonia Vilches, Dominga Figueroa, Sonia Vilches, Taita Dios, a minchazón. Sabina de Loaiza, Hilda Aparco, Luisa Lagos, Paikuna Ñujan Chikwan, Achkam Kachka Ñujan Chikwan, Unan Puni Paikunapas Munan de Uninchik Pajeljanta, Imamanta Munan Ayumanta, Unan Ñujanchik Hawasunchik, Cristuan Ayukunaga, Kusisham Causa, Cristuan Ayukunaga, Kusisham Causa. Amén. Mana Cristuanga Yakisham Causa. ¿Vieron que chichi? Cristuanga Kusisham Causa, Mana Cristuanga Yakisham Causa. Y matamunan kichik. Kusisha causa itacho, Yakisha causa itacho. Y matamunan kichik. Kusisha alaba y taita Dios alaba. Gloria cachun de un inchikman. Kichay kusunchik, de un inchikman hejanta, yapanchik. Salmo 128. Salmo 128. Aleluya. Taita Dios mirima payawasu ñaña yaikuna tura yaikuna. Paiman cachun gloria, paiman cachun alabanza. Dios ninchik Jehová pa su timpi, Señor ninchik Jesucristo pa su timpi, chuya espiritum pa su timpi. Nin mi kainata de un ninchik pa helja. Maina kusisham kanja. Taita Diusta, kasukuspa, pai pañang nimpi, purihkunaga. Imaningmi, maina kusisham kanja, taita Diusta kasukuspa, pai pañang nimpi, purihkunaga. Yamkas haikipa ruruntam, mikuspam kusisha kausanki, pai pa makimpi purispaga. Imaruas haikipas allingmi yuksisunki, pai pa makimpi purispaga. Warmikipas, wasikipa waktampim, rurusapa, ubasina kanja. Wawachuriki kunapas, misaikipim, muyurinimpim, ikilich olivusina kanjaku. Taita Dios takasuku hurunaja, chaina bendicisham kanja. Taita Dios ya, siung muhumanta bendicimusunki. Chainapi kausanaiki punchaukama, Jerusalén yahtapa haukayaininta hawanaikipa. Verso 6. Wilkaikikunatapas hawanaikipa. Imaina saminchasja hawanaikipa. Taitallay Diuslay makikipin papay rikukuniko. Hang mikaipi kachkanki. Taitay haleluya. Rimapaya itaita Diusta. Yachachiwa itaitai allinta. Rimapayawa Diuslay allinta. Mana umayuh mikani taitayay. Mana yuyay niyuh mikausani. Yuyay ta huway. Huway yachaitani. Yachaita necesitani. Manam almay chinkachita munanichu. Manatahmi taitay waway kunapa chinkananta munanichu. Manatahmi ale wilkay kunapa chinkananta munanichu. Yana paway nyuhata paikunapa manyakunaypa. Kusisha kausanaypa. Hamta kasukunaypa taitay. Aleluya, aleluya. Gracias kachung hangman. Aleluya. Amén. Tiachaykuychik ñañaykuna turaykuna. Gloria a Jesucristo. Amén. Aleluya. Imallinmi ñañaykuna. Kay ayllu punchaw kashan. Amén. Chaymi hamkunapas kay Día de la Familia nishampi huñunakunaykichik yapallaykichik. Chayaramon día de amén. Mama punchaunin, Día de la Madre. Mama pa punchaunin, Día del Padre, taita punchaunin. Inaspa mama punchaunimpi, mama ta agasajankichik, yao puñurichun tumpata, saikus hamamaga, kunan punchau llapas, kamaman apasung lichichanta.
punchawle. Pero sapa punchaw hallam kaykuchka mama mana fierro hina. Imanchay fierro manta hina. Amor un día del padre. Ya papanchi punchaw hina puñuchum. Descansachum. Niko inintapas apasum kamangma. Huk punchawle. Joaquín nin punchawga. Jam kaykuchkan fierro hina. Bronce hina, rumi hina. Mana saikus haina. Pero manam chainachu causana ñañaykuna. Inas pachayra un día de la familia. Y manasunta ayuanga. Uñuna kunaya. Wawaikiwan yapayan ayuan. Y mapa. Rima payana kunapa. Taita Dios pa hayyampi maña kunapa. Sichu imapas ham kan sonjoikipi yaki urabia husaikipa huarmikipa chaypi ham ninaykipa pampa chaway manañam kuyaykichu kuyayta mastamunayki manaña ñuqa sentimientoymi kachkan kontraykipi wawanchikunapas kayna wakna purin rimanakunapa amen rimanakuna huk reunionpi ayllupi wakinkunan premiota junku sapa puncho llamkanku tuta llamanta sapa puncho ni uyo hunhankum taita Dios pa wasinman chayamuyta kunan wanchikunata apasun pasiuman apasun kayman mikusun risun kaylauman waklauman pero mana huñuna kunkichikchu manam rimana kunkichikchu taita Dios minin allinmi taita mama huñuna kunan taita mama kuyana kunan aleluya karja hukruna Job su tío, ñañaykuna. Job cuida Jobankunata. Job, capítulo 1 de Job. Chaypi unichkan Job 1:5. Chaypi uninchik pajelijan. Job librupi. Kay 1:5 nin. Chayna hatinas nimpi. Kumbidukuna tukuruptinmi. Jobja churinkunata hayachimo. Paikunata chuyanchanampa imanahmi Job hayachimo ima huchanta willakuspa taita Diospa hayllanpi yupaychanankupa Jobja tutapaita hatarispanmi imaynam hatari Job tutapaita hatarispanmi sapachurimpa huchanrayku animalta wañuchispa Diospa lliuta caña sapakutim chaynata rura kaynata piensas han rayku quizás chiki wawaykuna huchaparukun nispa y chapas churiykunaga imawampas huchallikurun y chapas paykunaga sonjonkupi Diosta insultarunku manam yachanchikchu imayna wawanchikuna kawsashanta ñañaykuna pero hatun responsabilidad me matrimoniopa taita mamapa y matan hampa responsabilidad niki wawayki kunapa taita Diosman mañakunayki hanmi responsable kanki taita mama wawayki kunapaqmi mañakunayki ñuqanchik kunan tiempo manañan kañanchikchu ovejata toruta taita Diospa hayllampi pero humillakunchik taita Diospa hayllanchik ñuqanchik honjaranchik hinaspa taita Diospa hayllampi mañakunchik sacrificiota ruanchik kay aychanchikta honjorispa ayunupi chayna ruana wawanchikunapaq ñañaykuna taksachallaraq kachkaptinpas chaymanta pacham ham mañakunayki wawayki kanga wiksallaykipiraq mañakunayki nacerunqa mañakunayki huk watayuqña kimsa watayuq hinalla mañakunayki hanmi responsable kanki imayna wawayki wiñaspa imayna vidan kasqanta imaynata ham rikuyta munanki wawaykita kusisqatachu llakisqatachu ignorante warmitachu ignorante haritachu munanki wawaykita carcelpi llumpay millay huchapa hawanpi puriqtachu munanki waqaqta llakikta chaytachu hamunanki wawaykita piensana umanchikpi imayna waway hatunchaspa kanqa imatan hamunanki wawayki kananta ayllukuna matrimoniokuna chaymi tayta Diosnin rimanakuna amen
la comunicación castellanopi parlanaiki owanchik tam hawani kainata waknata imataq pasachkan owanchikwan hayarusun kay aleluya amén Job hayaq wawankunata hamuy willakuaychik mañakusun kuska tayta Diosta hinaspa tuta hallarispa ari mana hamrinkichu kañaq animalkuna kañaq sino tuta manta ham hatarispaykim junjurunayki tayta Diospa hayllanman hinaspayki churanayki tayta Diospa makinman wawaykita ama sahra engañananpaq ama millay kawsayniyuq kananpaq sino wawayki alli wawa kaspa alli runa kananpaq tayta Diosta servinanpaq tayta Dios makinpi kawsananpaq chaymi responsabilidad familiapa ayllupa maymantataq ayllu ñañaykuna pitaq inventaron matrimoniota pim inventaron matrimoniota pitaq huk filósofo científico ima runataq kay matrimonio sumaq matrimoniota inventaron yachanaykim ham kay matrimonioqa tayta Diospa unanchasqanmi tayta Diospa unanchasqanmi chaymi gloria al Señor hallariyninpi pimantam rimachkan Adán y Eva yapallan mirayninkuna hallariyninmantam amén gloria al Señor hinas papas amén aleluya Job carga gloria al Señor patriarca hina yaga chay Abraham Isaac chaykunapa ya tiempumpi gloria a Dios chay tiempo kunapim carga achka ayllukuna mana chapukuqchu huchapi chuya runakuna kaq piadoso runakuna ayllunpas kaq aleluya allin sapaqchasqa tayta Diospa chaymi hamkuna yachankichik imaynam Adán y Evata tayta Diosninchik unancharqa hinaspapas imaynam kay mana allin sahra munarqachu kay Adán y Eva tayta Dios yupaychananta tayta Dios kasukunanta yachanaykim sahraqa mana munanchu aylluyki kasukunanta mana munanchu matrimonioyki allin kawsayniyuq kananta sahraqa sapapunchawmi llamkachkan sapapunchawmi yaykumuchkan wasiykiman hamñataq hawka kachkanki chaymi tayta Dios nisunki kunan hamqa mañakunayki sacrificiota ruwanayki tayta Diospaq tutamanta aylluykirayku matrimonioykirayku wawaykikunarayku gloria a Dios aleluya chaytam ruwanayki hamunankichu aleluya aylluyki allin kawsananta munankichu amén wawaykikuna matrimoniumpi allin kawsananta willkaykikunapas amén allin kawsananta icha hamunankichu willkaykikuna ñakarinanta willkaykikuna wahananta pitaq wahachikun huchanchikmi wahachikun amén imanasqa wahanchik huchapakuspa uyarichkankichikmi alabay tayta Diosta alabay tayta Diosta aleluya alabay Diosninchikta tayta Diospa wasimpim kachkanchik ñañaykuna tayta Diospa wasimpiqa yupaychaqmi chayamunchik manam puñuqchu chayqa agradakunchu tayta Dios imanasqataq wawaykichik revelakun mana allinta kawsaptiykichik mana allinta mañakuptiykichik imanasqan revelakun iskayrayaptiykichik tayta Diospa qillqanmanta burlakuptiykichik gloria man burlakunachu tayta Diospa qillqanmantaqa tayta Diosta qillqantaqa kasukunan chaymi nin mayna kusisqam kanqa tayta Dios kasukuqkuna imallinmi tayta Dios kasukuqkuna Cristoman asuykuspaqa paytaqa kasukuna kuyaqniykunaqa kasukuwanmi ninmi chaymi ham kasukunki tayta Diosta amén wawaykikuna kasusunki wawaykikuna respetasunki sichu mana ham kasukunkichu wawaykikunapan respeto kanqachu kutipakusunki amén piñakunqa munanqachu orientacionta munanqachu consejuta munanqachu imatapas porque jamana munankichu consejuta mana munankichu orientacionta uyarinki pero kayman yaykurun pasakun mana sonquykipi kanchu tayta Dios kasukuy munan hamqa kanayki tayta Dios kasukuq munan hayka munankichik tayta Dios kasukuyta allinmi tayta Dios kasukuy paymi nin allin ñampin purinqa pay kasukuqkunaqa allin ñampin purin tayta Diosmi aleluya yachachiwanchik imaninmi palabra kay qillqaqa ñuqanchikpaq michiru hina akchik hinam
apawanchik allin ñanman payta kasukuptinchik paypa makinpi kaptinchik matrimonioykiqa kanan Tayta Diospa makinpin pipa makinpitaq kachkan matrimonioyki chihapchi sapapunchaw ham churanki zapatuta llamanta ham aylluykita Tayta Diospa makinpi chihapchu ham huñunakunki chihapchu devocionalta ruanki icha ham urakunki mikuykunaykipaq ni siquiera ni mikuykunapaq urakunkichu amén mana cristiano kaspaqa manam kawsachuanchu mana mañakuspa cristianukunaqa Tayta Dioswanmi kanan amén comunión kanan imaynam nin kay kichaykuy amén Antiguo Testamentopi Génesis capítulo 7 Génesis capítulo 7 verso 1 amén chayrimachkan Enoc manta pitaq karqa Enoc karqa Tayta Dios servigruna Tayta Dios kasukuqruna chaymi sutin kachkan kay Diosninchikpaq qillqanpi chaynatam Noeta Tayta Dios nirqa imanasqataq Tayta Dios rimapayarqa Noeta pay sapallantas hawaq Tayta Dios chay generacionpi chay tiempopi llaparan runakuna huchaman yaykusqa huchaman yaykuspa huchallapi munaq millay kawsayllapi puriq runakuna pero Tayta Dios hawasqa Noeta ima ruwasqantata hawarqa aleluya Noé karqa amén huku Tayta Diospa wawan alli runa chaymi nin Noeta Tayta Dios nirqa aylluykikunapiwan nima nirqam aylluykikunapiwan kuska arkaman yaykuy llapallan runakunamanta hamta allinta ruwaqta hawayki Tayta Dios hawawanchikmi ima ruwasqanchikta ñañallaykuna turallaykuna chay tiempokunapi Noé allinta kawsarqa ayllunwan imanasqataq Noé ayllunkuna pay hina Tayta Diosta yupaycharqa payari karqa ejemplo hamkanki ejemplucho waykikunapa waykikuna tutallamanta Tayta Diospa hayllampi makiykita uqarispayki mañakusqaykita rikusunkichu icha manachu rikusunkichu sichu mana rikusunkichu paykunaqa ni mañakuyta munanqachu ni mañakuyta yachanqachu chiri purinqaku imata maskanqaku munduta maskanqaku qullqita maskanqaku imatapas pero manan Tayta Dios allinta maskayta munanqakuchu amén pitaq culpayuq chaypi gloria al Señor Tayta mamakunaya ninmi kay kachkan ejemplo allinta ruwarqa ima pachak tiempo hinas chay botita ruwaq llamkaq Tayta Dios pa hayllampi wawankunapas yanapaq hawaq imayna kasqanta wak taytaymi llamkan wak taytaymi Tayta Diosta yupaychan wak taytayqa manam suwakunmanchu wak taytayqa manam iskay warmiyuq kanmanchu wak taytayqa honrado runa wak taytayqa kuyawankun wak taytayqa mamaytapas kuyan wak taytayqa responsable wakmi taytay aleluya chaynam kanayki ñañaykuna turaykuna gloria a Dios si chuqa tayta waykikuna rikusunki chayna kasqanta entonces nin hay papa hinam kayta munani tayta hinam kayta munani gloria a Jesús uyarishkankichik hamkuna uyari hamkuna iskanikichik uyari rakush amén gloria a Dios Tayta Dios wawasimpi rikukunchik aleluya nichik makiykita uqarispaykichik aleluya aylluykikunapiwan Tayta Dios hawarqa Noeta hawarqa ayllunta imayna kay Noé ayllunwan kuska llamkarqa Tayta Diosta kasukuspa iñiyniyuq kasqanpi Tayta Dios kusikurqa chay tiempokunapis mana paramuqchu manaraq paramurqachu pero nirqa Noé churuanaykim hatun botita chaypi salvakunaykipaq parachimusaqmi kayman hinaspa runakuna wañunqa tempestadpi parapi kay yakum aleluntanga kay pachapi hamñataqmi salvakunki hamllam kay kaypi chaymi ñuqanchikpa llamkachkanchik urakuchkanchik mañakuchkanchik chayqa llamkaymi ñañaykuna urakuchkanchik gloria a Dios aleluya
ayllunchikuna salvakunampa, llaqta masinchikuna salvakunampa. Amén. Achkam runakuna jepa tiempopas mañakurja. Manam yachanchikchu imay Cristunchik hamunanta, pero chihanmi Cristunchik chayamunja. Haykami ñinkichik chayamunjan Cristunchik, kutimunjan Cristunchik. Imatataq ruwananchik, imaynan purirja kay Noé sasachakuy llaqtapi, imaynan kay Perú llaqta religioso llaña, hasta kay movimiento misionero kay puñuchkan wakinkuna. Mana kanchu alabanza, mana kanchu iñikuy. Amén. Mana ninaykichu kay movimiento piñuqa kachkani. Kaykin salvakusan manam, salvasunkichu movimiento. Salvasunkiqa Cristo. Salvasunki vidayki. Salvasunki kasukusqayki. Salvakunki huchaykimanta wanakusqayki. Salvasunki. Sonjuykita tapukuspa huchapi kawsasqaykimanta kutimunki Tayta Diospa hayllanmi. Chaymi salvasunki. Gloria a Dios. Pero imaynaraq Tayta Dios kusikun alli ayllukunawan. Amén. Alli ayllukuna. Kuyanakuspa Tayta Dios ta mañakuspa wankunatapas ñawpaqman apan. Principalmente ñañallaykuna. Castellanopim nin que hay que dejar legado. Amén. Legadoga imata. Allin ruaita sajinaykichik o aykichikman. Allin ruaita. Buen comportamiento. Valores. Amén. Imaninjata. Mamá hija. Yachachiwarja kainata mana ñuqa mana junjanichu taytayta. Taytayja niwarja derechullam kawsanayki. Yanjata kaita. Tayta Dios tajatikusqaykiqa allinpunim niwarqa. Wañunan patapi. Siginaykim chayna hijita. Allinmi kawsanki. Tayta Dios makinpi churakuy. Chay recomendación ñuqa kidarjani taytaymanta. Kasukurjani. Porque ñuqapas rikurjani imayna taytay. Amén. Ñuqaykarjani chunka iskayniyo hermanokuna matrimoniopi. Rikurjani ima taytay karja chayna wawasapa. Mamay wañurukun. Huk warmiwan kasarakun. Madrastawan. Pero payqa responsable wawankunawan. Qipa wawankunawanpas responsable. Kuyan wawankunata hinaspa educan wawankunata. Tutapuncho llamkaspa. Wawankuna wakinkuna impiu. Amén. Tagukunata munatis paypas wajaspa wawanta. Wajaspa. Wawaykita wajaspa rimarankichu Felipe. Wawaykita wajaspa niran ama chayna kay way nirankichu. Maskarankichu waykita. Chayna pasachu imayna paskachu nirankichu. Mandara, hay que pagar precio pues. Wanchikun sagraga kitarusunki. Wawachalla capten owanchikaina sujitanchi. Pero wiñarunga pasakunku. Munashanta ruanku. Amén. Penjaypi churawanchi. Apellido ikita penjaypi churasunki. Pipa wawantaj kay cárcel pikachan kay mafioso runa pipata taytan hinachiki mafioso ninja. Gloria a Dios. Mana ninjachu kay runaga honrado runa. Kay jarija kay warmija pipa wawanta. Aleluya. Kay Noé, Job, Abraham, allí aguancuna generación encarga allí. Kay tiempo piñañaykuna, kachkanmi achka, aylukuna. Ya 8 generaciones, cristianos. Pero hampa abueloyki pita hampa mamayki. Si chutaita mamayki huchallapi, y matata hamruanayki, chay ñakaita ya. Tienes que cortar la maldición. Imagínate que chuapi. Ñakaita, hichunayki ñakaita. Manan kausawakchu mamayki ina, taytayki ina. Chaymi Tayta Dios nin amaña hamkuna purichichu abueluykichik hina. Abueluykichiqa karqa rumisunqu. Abueluykichiqa karqa llumpay mana umayo. Millay kawsaypi puriqku. Taytacha mamachanta churaqku urqukunapi naspa hasta tapas sipiruspa ofrendata huq. Millay kawsaypi layqakuna brujukuna llapa huchasapa. Chaynachu hampa ayluyki. Es día de la familia. Tayta Dios palabran man piña con kichichu. Hayka tatak Tayta Dios paikasun. Amam ninkichu ñuhata niwachkan. Tayta Dios me rima payachkasunki. Wana kunaykipa. Wak llaqta wak punu llaqtapi Arequipa tukuy Huancavelica.
Quechua rimaqkunaqa, aleluya, kanmi honrado runakuna. Pero wakinkuna milla y kanku. Tragullapi, tusuyllapi, layhallapi, mamachallapi, taytachallapi. Wakinkuna, amén, aleluya. Ñuqa taksallarajas para decir janicho Cristuta. Ni tayta mamaypas, llaqtaypiqa karga tusuylla, mamachalla, taytachalla. Mana nunca chayamurqachu huk evangelista, huk evangélico, un pastor, llaqtaya mana chayamurqachu. Ñuqa rirqani taksa chaypi karqani, naskalawpi chaypipa marikurqanichu tiempoypi. Maypitaq tarirqani evangeliota, kay estudio superior chayamurqani Lima llaqtaman, 18 años. Chaypi riqsirqani radiopi, Radio del Pacífico. Uyarirankichikchu chay radiopi. Chay radiopi chaskirqani Cristuta. Chaymanta maskarqani. Amén. Hinaspa ñuqa entenderqani Bibliata. Imayna runakuna kawsasqanta. Millayqa nirqani taytay, pero chihami kay. Llaqtaymi kay. Llaqta masiykuna kay. Tayta mamayta rikurqani kaynata. Turita ñañay rikurqani achatallao kaynachu kay mundo. Yacharanichu taytay. Achachaywan kaytaqa munanichu. Taytay wishuy sagrata vidaymanta. Kay maldicionta taytay quitay vidaymanta. Decidikuna ñañaykuna, valientim kana decidikuna, ama sagrawan mandachikuychu, ama aychaykiwan mandachikuychu. Wakinkuna mandachikunku aychanwan. Ay sumaqmi, miskim huchapakuy, miskim huk warmiyuq kay, miskim kayna ruway, miski. Imanasqa mana esforzakunkichu, imanas mana wajankichu tayta Diospa hayllampi, imanasqa mana huchaykimanta wanakunkichu, allin kawsanaykipaq, hanaq pachaman chayanaykipaq. Maymantaq rinki chayna kawsayniyuq. Chayna chiri maymami rinkichik matrimoniokuna. Maymanmi rinkichik chiri. Amén. Wanakuy punchaw chayaramun ha. Wanakunaykichikmi. Hamkuna almaykichikrayku, aylluykichikrayku, wawaykichikrayku. Gloria a Dios, aleluya. Imapaqmi kawsasun huchasapa. Mejor amapas mundano chkachuan. Imapaqmi hamusun temploman. Uyarisun hinalisun mana chayna kanmanchu. Aswanmi ñuqanchik piñachinchik tayta Diosta. Piñachinchik ñañaykuna. Amén. Kay Noé karqa ejemplo wankunapaq. Chaymi tayta Dios saminchaykurqa. Imatan saminchaykurqa salvaykurqa. Imatan rikurqa tayta Diospa glorianta. Tayta Diospa glorianta. Imayna tayta Dios chaypi guardarqa. Amén. Chay tempestadpi guardarqa vidanta. Hinaspa samincharqa. Hamtam nima payachkayki. Aleluya. Hinas papas tayta Dios hamta saminchayta munasunki. Imaykamam rima payasunki tayta Dios. Hinas pa hinalla ham. Mana mañakunkichu. Mana ayunakunkichu. Mana chuyayankichu. Mana ham kamyankichu vidaykita. Imatataq munanki. Waykikuna infiernuman chayananta. Vidayki infiernuman chayananta. Chayta munanki aw. Wakinkuna man uyarinchu kay palabrat. Gloria kachun tayta Diosman. Alaba y tayta Diosta. Alaba y Dios ninchikta. Gloria al Señor. Aleluya. Tayta Dios kuya kuyninwan huarjanchi kay matrimoniota. Kusishachu kachkankichik matrimonio. Casado vida, allinchu casado vida. Felipe allinchu casado vida. Kusishachu kachkanki. Mañana kuchkankichu wayki kunapa. Hagmanta dependen aylluyki, esposayki o wayki kuna. Hagmanta Andrés, Javier, Jaricuna, cabeza de hogar, Rubén. Kaipachu padre de familia kuna. Saúl. Amén. Si jamunan que allí wayki misionera cananta, pagar precio. Chuyanaiki, mañakunaiki. Mata una wayki, wiñaruspa, rebelde cananta chumunanki. Hukariwan pasa kunanta, escapananta. Chayna purinko, rebelde, taita mamakunapa, rebeldian tayo hayab chayna purinko. Pero si chuham kasukunki taita Dios tawayki kunapas, kasukunha. Imayna ham purinki wayki kunapas hipayki tawanga. Ning mam papayga kainata mo yachachiwanchu. Mamayga manam kainata yachachiwanchu. Taita mamayga yachachiwan kaina causa naita. Taita Dios panishan manghina causa naita. Cristianum kani, cristianum kani. Mana nyuga kani chu mundo pacho, sahara pacho mana. Nyuga kani cristiano. Iskay clase familia kan.
clase taita Dios pa ayllu hauka sumak kusiku y ayllu clase ñataq problemalla chaypi saqra yaykurun saqraqa mamunanchu matrimoniota lliw taita Dios ninchik unanchas hantam saqra desbaratayta munan yacharankichikchu matrimonio suma allinchu matrimonio suma taita Dios kusikun jovenkuna puro chayamun yuraq pachachawan haripas yuraq pachachawan kay iglesiapi chaynan kasarakunku ari wakinkuna mana yuraq pachawanchu yanawan porque ña mundano mucha parukunku warmi iskay warmi pero wakinkuna harikuna yuraq pachawan gloria a Dios yuraq pachawan chay honra taita Dios aminchaykun chay matrimoniota taita Dios kusikun chay matrimoniowan chaynam karqa huerto del Edén taita Dios samincharqa Adán sapallankachikarqa warmita huykuspa nimata nirqaqa warmi munaqkunaqa sajenqam mamanta taytanta hinaspan paykuna kanqa huk aychalla sapallanmi kawsanqaku chay responsable kunaqa chaytam ruwan sapallanku batallanku kawsanku sumaqta kuyanakuspa wawankunatapas allinta uywaspa allinta mikuchispa allinta edukaspa allinta orientaspa taita Dios makinman apamuspa wasinman apamuspa autoridadta churaspa hakuchik allinmi taita Dios wasinpi kanayki palabran mikinin imaynata aleluya taita mamakuna yachachinan wawakunata Bibliata yachachinan hampas yachanayki hinaspayki waykikunama yachachinaykipa mana rimayllachu kaytaqa ruwanayki purinayki kawsanayki taita Dios pamunasqanman hina allin kawsaypi wawaykikunapas kananpa hinaspayki en huklla hina kuyanakuspa taita Dios kanqa aylluykipi yumpay kuyanakuymi chayamun yumpay comprensiónmi chayamun kanqa sasachakuy imachapas pasamunqa pero chaypin kuyanakuspa aleluya ñawpaqman rinqaku batallanqaku mana munduman chayanmankuchu gloria a Dios aleluya cuidanakunku chaymi ñuqanchik cuidanakunanchik cuiday husaykita cuiday warmiykita amanichu warmiqa pitaq munanqa warmita hamninki chaynata saqraqa preparachkan harita warmiykipa warmita husaykipa mana mañakunkichu entonces kachkan amén entregachkanki waykikunata entregachkanki mana mañakunkichu ya está suelto no tiene protección oración me protege oración me cercan oración me allin ñañaykuna amén chaymi allin gloria al Señor aleluya ima sumaqmi ñañayay ima allinmi kay runakan ima allinmi kay allin runakuna taita Diospa hayllanpi purirqaku hinaspa rikurqaku aleluya imayna taita Diospa makinpi kawsay allin kasqanta había temor de Dios imaynam kaypinin imayna aleluya verso 3 nin del Salmo 128 warmikipas wasikipa waqtanpim rurusqa ubasina kanja rurusqa o sea mujer virtuosa alli warmi llamkaq warmi kuyaqniyuq warmi trabajadora taita Dios kuya amén gloria a Jesús rurun allinta mana lisurakuna kanchu simimpi manam kutipakuy kanchu simimpi porque chay runapas manam kanchu lisura simimpi manam kanchu chiqniku ni takampas manam kanchu payqa kuyan taita Diosta respetan taita Diosta hinaspaqa yachan imapaq taita Dios warmi husqanta imapaqmi warmiyki yanapasunaykipaq taita Dios nirqa Evata Adán
kay warmikim hoyki hanman yanapasunaykipa imapaqmi yanapanja allin kawsananpa Tayta Dios kasukunanpa Tayta Dios hatinanpa ima llakikaptinpas yanapananpa pero imatataq ruwarurqa Eva engañarachikurqa saqrawan hinaspa kuri ñañarirqa Jusanta tintananpa Jusanñataq manayari karqachu sunqunpi quizás chay tiempo kunapas karqa aleluya orakuna tiempo karqa pero quizás manapas descuido karqa vidampi descuido mana oración yaykuspaqa descuido vidapi kachkanchik peligro vidapi kachkanchik entiendichkankichikchu peligro vida hay peligro cuando hay oración hay respaldo cuando no hay oración hay peligro por eso los matrimonios tienen que aprender la importancia de la oración hamkuna yachanaykichik kay mañakuy vidaykichikpi ñawpaqmi kanan tiene que estar en primer lugar ñawpaqmi kanan imamantapas mikuymantapas imanamantapas chaymi tuta tarina llamkanayki kan mañakunayki imayurasmi llamkanayki principalmente mañaykukunayki achikyaptin chay punchaw allin kananpaq chay punchaw ama pipa suwasunaykipaq ama ima accidente kananpaq waykikuna ama huchapakunanpaq cuiday aylluykita ama huchapakunanpaq hampas cuidakuy ama huchapakunaykipaq chaymi victoria iglesiapaq esa es la única victoria imamantan cuidarqa tayta maman wawankunatan aleluya yanina imanmantan ama huchapakunanpaq mañakuychik alabaychik alabachkankichikchu taytallay rimapayaway ni yachayta munani nichik ya alabado sea el nombre del Señor gloria a Jesús chaymi tayta Dios nin mayna kusisqam entendichik kasukuqkuna tayta Dios kasukuqkuna allin yachayniyuqmi kanqaku warminpas wawankunapas allinmi kanqaku amén tayta Dios ta kasukuq runaqa chayna bendisisqam kanqa chayna punin kanqa willkankunapas wawankunapas generacionmi saminchasqa kanqa wawaykipa wawan chay willkaykipa wawan de generación en generación y generación amén manachu chayta hamunanki saminchasqa kananta manachu munanki munanaykiya wakinkuna mana munanchu imatataq munanki wawaykipa wawankuna impío willkayki impío willkayki impío borracho drogadicto adúltero fornicario ladrón atatalla chaynatachu munanki ham munanki chaynatachu ya chayna munankichu hamkuna mana chaynata munaspaqa nina poder en la sangre de Cristo la sangre de Cristo alabaychik tayta Dios fuerte palabra ñañaykuna gloria a Dios aleluya willkaykichik ninmi Salmo 127 amén herencia wawanchikuna herencia regalo de Dios wawayki paymi machucha kaptiykipas amén apasunki hospitalman uywasunki wasimpi allinta uyaptiykiqa sichu mana allintachu uyarqanki chay runakuna hina wakin millay kan runakuna taytan kan machuchaña maymanmi apan asiloman apan hinapan nirinchu hawayku narinchu pobrikuna chaypi ispaykukun chaypi asnarichkanku pipas hawaykunchu sasa imatan pagachkan ruwasqanta ya lo que se siembra se cosecha así que wanakuya mañakuy wawaykikunapa ganay wawaykikunata Cristupa ama kusikuychu qullqinwan ama kusikuychu empresariosmi
wow khulli sapa mawai imatan taring khulli hingwa amen hamurung ka amen iman suting kay pasarong pandemia mam salvan hachu cancho solución cáncer sida accidente peligro kuna chayamu taita Dios ha guarda wanchik maña kuptinchi taita Dios ninchiga kuya paya waspanchik paita maña kuptinchi guarda wanchik kay salmista nerja Señor Yaiko Salmo 91:4 nerja Señor Yaiko yachanayku wasihinam hamja kanki yachakunayku wiñaypaqña wasihinan hamja kanki urhukunata manaraqpas rikuri kachichkaspaykim allpa pachata aleluya manaraqpas rikuri kaspaykim tukuy imata manaraqpas rikuri kaspaykim wiñaypaq hamjariki Diosllam kanki Diosllapunim hamja kanki runatam aleluya allpamanta ujarinki hampaja waranja watapas huk punchawhina aleluya huk punchawpas waranja watahina taita Dios ninchika eterno chaymenin eterno wiñaypa mana usyaq mana tukuq taita Dios ninchi hatun Dios chaymi hamninayki imaytaq wañusaq taita Dios yachin tiempo ikita kan mi tiempo kan si tiempo kan gloria a Jesús tiempo kusikunanchikpaq kasarakunapaq tiempo chayamun wawayuq kanaykipaq wañuy tiempo imapas pasaq tiempo kan wañuna punchawpaqpas tiempo kan hanaq pachaman chayananchikpaqpas tiempo kan kay pacha tukupananpaqpas taita Dios pa tiempo kan mana ñuqanchik nishwanchu imanasqataq imaytaq tiempo man taita Dios pa tiempo chaymi taita Dios ninchik qillqanpi nimun mana yachanchu Cristunchik hora tiempo fecha hamunanta manam kanchu imaymi hamunqa gloria al Señor imaymi hamunqa mana yachakunchu taita Diosmi yachan kawsaq llusllanchikmi yachan imatataq ñuqanchik ruwananchik suyananchik alabaspa manam puñuspachu manam upachu taytallay kawsarichiway taytallay ñuqanchikta tayta Dios kuyawaspanchikmi apamuwanchik wasinman hinaspa paypa makinman churakunanchikpaq mana yanqallachu hamunchik ñañaykuna necesario llamkananchik wanchikunarayku huchanchikmanta wanakunanchik hinaspa allin derechuchalla ñawpaqman rinanchikpaq Cristunchik hamurunman pajarin mayachanchikchu pero chejami kachkanchik tukupay tiempopi amén aleluya Job tiempopi kay aleluya Noé tiempopi mana karhachu teléfono karhachu avión karhachu kay ñuqanchik ñawinchikwan rikusqanchik pero qillqasqaña kachkarqa Daniel aleluya ña qillqarqaña Juan apóstol apocalipsis librupi tukupay tiempopi kay hamunqa kay ciencia avanzanqa kay mana kuyakuypas lluqsimunqa millayllaña huchapakuna chay qhari pura kasaraqkuna mana karhachu ancha chay paykunapa tiempumpi hamurqa kay aleluya saqrapa munasqan Señor reprenda entonces huchaqa llumpayta miraron tukupay tiempopi ciencia llumpayta avanzaron imayta ham ñuqanchik piensachuan karqa kay telefonokunapi rikunchik karu llaqtapi kaqkunata hayasunki Europamanta hawaykusunki telefono imayna chay ciencia amén imapas kachkan ya tiempo del conocimiento kay palabras hamkuna ñuqaman piensaranichu kay redes socialpi chayachkanchik llaqtamasinchikunaman chayachkanchik mana kay Perú llaqtallamanchu tukuy lawman ham piensarankichu ma ñuqa piensaranichu
pero chayaramun kay tiempo, ciencia ruasa, allinmi, gracias al Señor, allinta ñujanchik usaptinchik, amén, pero mi canal de televisión, wak achka canal kuna, pornografía, millay kunata, amén, munduman apachkanku, pero ñujanchik apachkanchik imata, salvación, apachkanchik taita Dios pajeljanta, llamkachkanchik llapanchik, hayka mañakuchkankichik, amén, kay palabra llaqtakunaman chayanampa, kay palabra llaqtakunaman chayachkan, hamkanki parte de esta obra, alguien willakuy, haykatak parte kankichik, haykatak parte kankichik, gloria a Dios, aleluya. Se chuham kanki parte, taita Dios makin manchura kunaiki. Pampa chasunaikipa, Santo Espíritu vidaiki manhamunampa. Allinta causa naikipa. O aiki kunapa ejemplo kanaikipa. Gloria a Dios. Taita mama, día de la familia. Imainam ayyuiki kananta munanki. ¿Cómo quieres que sea tu familia? ¿Familia derrotada o familia exitosa? ¿Por qué la familia está derrotada? Porque estás lejos de Dios. ¿Por qué tanto problema? Y manasam problema ya kaina ya waknaya. Manaya auxilio cancho taita Dios man. Manatahya humilla kunkichu. Manatahya maña kunkichu. Hawachkanki oaikikuna ukuman rishanta hao kalla. Y manasam mana honjorinkichu. Y manas auxilio papaya yana paikuaiko. Hawai wilkaita, hawai kaita, hawai papai. Abuelaita, mamaita, taitaita, hawai. Salva y alma kunata papaya. Gloria a Dios, aleluya. Hatun hucham uyarichi kaita. Si chuham rexinquiña kaijelijata. Hinaspa yachanquiña. Imaina kashanta. Imaninmi huchaga. Maipi huchakachkan. Ham yachanki chay. Alguien causaiman yaikuita. Alguien ruaita yachanki. Pero mana munankichu. Chaypin hucha. Chaymi hucha. Gloria a Dios. Aleluya. Chayna kaspam aswan piña chinque taita Dios. Achkamur una kuna mana yachanchu kay helhamanta. Yakichkanko wajachkanko, pero kay palabra chayachkan. Chaskikuchkanko. Imainan kunan pune. Ñajalla. Hukuarmi hamuruan vidaima. Hamuruan kay consejeríaman. Tutallamanta. ¿Sabes imatam niwan? Imatak ñuga, imataruaruni vidaiwan. Luka yajinaña. Imatak pasasunki. Ñuqapan pareja kanmi. Ñuqam karjani iskay wawayo primer compromiso. Hinaspan parejaywan ña suqta wata tiarjani. Hinaptinmi huk tutallamanta, hayna punchawlla tutallamanta. Pasaruan, imatak pasaruan. Warmi wawaymi 15 años, 16 años niyo. Chaymanmi yaykurusqa. Manusyarusqa wawayta. Kainan, pero imanas kata hamga mana kasaras pa hamga chay puñuchkan kuwaiki kunankus mana yacharanichu wawai mi kaina luka yachkan ni wawai 16 años pichay taruaru padrasto mamam paladumpe mamang nyata hauka puñuchka imaina kanchay na warmi kuna terrible hermano ñacho Namunquiña, ya le has puesto parte en la policía. Ñacho churamunquiña, partita policía man. Ñam churamuniña. Conjura con me pito chacón me. Ni mantienes haikim. Ñugam kaina mana. Antes, mira niña, mana, uyarira niña, palabrata, hamura niña. Kai seman hamura niña kaiman. Pero kunan tay Dios me payaikuan. Y mana sakta. Ñugani yoxi chay wasi mantinas paiki wawaiki que no aripukui. Ama chay hariwan puriñacho. Amén. Porque chay kuna mana ya chancho, pero imainam kanku nya kay tiempo, o sea, mana baikuna mana uyarita munankucho. Ya changmanku uyarispa. Ama uya porque kachkan mi sahra pawankuna, ama uyaricho. Ah. Tapakunku, pero desgracia en chem tengo hamon haku. Porque ya tarde, cuando está destruido todo ya. ¿Para qué esperar que esté destruido? Mejor yari taita yusta hayakusum. Amén. Imanim hayakamuay nin.
Amén. Hayakamoy. Palabra nichkan chaynata. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Y kaipining. Gloria a Jesús. Amén. Bendito el nombre del Señor. Hayakamuay. Hayakamu aptikiga. Uyaris haiki niwan taita Dios. Kay pasajita kichay kusung. Kay may pitahning. Segunda de Crónicas 7:14. Ning. Aleluya. Sichum yahtay umillarukunman. Suti pay chay suti pay pa sutinta ñuganchik unanchanchik alabanchik uyayta maskanman hinaspa huchanmanta wanakunman ñuqam hanaq pachamanta uyariman hinaspam pampachayman huchanta. Aleluya. Alabawajni irunakuna umillakuspa ruigakuptinqa tukuy mana allin causas hankumantam wanakuptinkuqa ñuqam uyarimusa. Imatataq ruwanayki mana allin causas haykimantam wanakunayki. Mana allin causas haykimantam wanakunayki. Wanakunkichu. Wanakuy. Wanakuy chegap wanakuy. Chaypaqmi Tayta Dios apamusunki. Chaymanta samincha sunaykipa. Paypa makinpi kawsayqa allinmi. Allinmi. Aylluykipaq wawaykipaq allin punin. Gloria a Jesús. Aleluya. Siempre ñañallaykuna Cristo vidaykipi kanja, wasiykipi kanja. ¿Qué cosa va a pasar ahí? Va a ser un ambiente bonito, hermoso. ¿Has hecho la prueba? Cuando está Cristo, qué bonita presencia, qué felicidad hay. Hermoso. Ahí está el esposo feliz, la esposa contenta, los hijos felices. Y matak pasachken, está la presencia de Dios. Hay gozo, kusiku y hamun son conchiku. Allinmi, paipa kaillampi kausaku. Allinmi chay presencia, chayta maskanayki. Chay presencia muspami chuyachisunki. Vidaykita, sonjuykita, husaykipata, warmiykipata, wawaykikunapata. Hinaspam hamunja, yumpay hawkayay. Yumpay hawkayay. Imanas hataq wakinkuna, amén. Kachkanku paykuna, amén. Huk matrimonio, kachkanku allin kawsaypi, kusikuy kawsaypi. Huk matrimonio takanakuypi, piñakuypi, celos, amarguras, piñakuypi. Amén. En su chay wasipi, pipas tiayta munancho. Mama se kay boakuna, escapa con wasimanta. No quiero estar en esta casa, horrible. No aguanto a mi papá, no aguanto a mi mamá, no aguanta ni chu mamá y tait, man pasa cosa. Husan ning, ma aguanta ni chu pasa cosa. Warmining aguanta ni chu pasa cosa. Sahra trabaja chkan chaypi. Satanás trabaja chkan. Wasinchiga kanan un lugar hermoso de refugio. Wasinchiga kanan un suma wasi, un nido de amor nishangina. Chaypi ordenado. Taita Dios pa presencia. Husan pasyam kachkan karupi, wasiman chayasa. Wasimi suma. Wasimi imamay lugar mantapa suma allin. Owakuna paning mamay mangarisak, papay mangarisak, wasita arisak, wasiman. Porque no hay lugar más hermoso que nuestro hogar, nuestra casa. Tienes que luchar para eso. Luchanayki chayna wasiyki kanampa. Ama husayki aburrikunampa. Chaymi warmikuna, wasiyki chikanan limpio, ordenado. Amén. Husaykichik chayamunga. Kuyakuy kanan. Hamkunapa. Manakang manchu piñakuy. Chayay kamunga. Buenas tardes. Allin yachi. Upayupa. Ni contestancho. Piña. Nichkayki. Imaynan kachkanki. Saykos kaya kachkani. Piña yañi. Uta husan. Imaynam kachkanki papi. Deja.
haykataq chayna kawsankichik mana may qimpas kaypi kuyanakunkichikman a ver hawanakuychik kuyanakunchikman ni kuyanakunchik ni manchuhan kuyanakunchik Celia ni kuyanakunchik chay problema kachik ya a ver hawakunay chay riqsinchik hawanakunmanchik hawanakunmanchik mana chayna kanachu cristiano pega wasinchikmi kanan el lugar hermoso wasiman chayasa añallao wasiypi miski mikuy wasiypi warmi suyawachkan qusaymi chayaramunqaña miski mikuyta ruwaykusa wawaykunam chayamunqa mamá imata yanukuranka ay qué rico mami imata ruwarqanki arroz a la cubana qué rico. Gloria a Dios. Chaymi cristiano matrimonio, cristiano ayllu, familia cristiana ayllu, kusisqa kawsan Cristo wasimpi kasqanrayku. Chaymi qam mañakunayki wasiykipi Cristo kananpaq. Haykam amén ninkichik. Gloria kachun taytanchikman. Payman kachun gloria ñañallay. Gloria a Jesús. Chaymi, ¿de quién depende eso? De papá y de mamá. Papá y mamá. Si mana allinchu parlaychik ya. Parlaychik. Y mana sunta. Kay wasinchik alli wasi kananpaq que sea un nido de amor. Vamos a hamuchun tayta Dios pidanchikman. Hamuchun pay matrimonio chikman, ayllun chikman. Llamkay. Haz algo. Llama a tus hijos. Ten tiempo de oración, tiempo de coordinación. Reunión. Parlay. Hayay kayt imaynam kob hayar hamuch warmakun hamuch parlas imaynam karqankichik imata ruwarqankichik kayna mañakusun abrazanayku kuspanku. Sumaqta tayta Diospaq hayllam. Gracias ta huspanku. Gloria a Jesús. Ima sumaqmi ñuqa admirakuni ñuqa nini papallay ñuqa puna karqachu chay privilegio tayta mamayta cristiano kasqanta rikuykunaypaq mana karqachu. Qamkuna rikuykunkichik tayta mamaykichikta cristiano, kikiykichik kankichik cristiano, warmiykichikpas qusaykichikpas. Sin embargo, iman pasan, no hay consagración a Dios, no hay amor a Dios, hay frialdad, chiri kachkankichik. Por eso hay problema en el matrimonio. Ama chiri kaychu mañana hayay wawaykita warmiykita hayay yakisqachu kachkanki imatataq rimarqani qam quizás mana allintachu rimarqayki warmikunaqa imachawanpas wajan kaynate waran chaymi rimanayki qusaykitapas rimanayki chay rimanakuymi allin chaymi medicina warmiykipaq qusaykipaq rimanakuychik parlaychik vidaykichik cambianampa tayta Diosta mañakuychik amaña chayna kawsaychikchu. Gloria a Jesús, aleluya, gloria a Jesús, amén. Tayta Dios ninchiqa ñuqanchikwanmi kachkan ñañallaykuna turallaykuna, aleluya, amén. Ñam yachankiña chihapuni saminchasqa kasqanta Noeta, yachankiña imayna Job karga hatun aylluyu prueba chayramurqa payman warminpas piñakurqa kuntrampi porque pay karqa íntegro hinallachu ham kachkanki hinallachu kuyachkanki tayta Diosta hawakuy ham maldiseña munarqachu iñikunanta munarqachu kasukunanta pero payqa nirqa imaynataq ñuqanchik mana ñakarisunchu mana allin hamuptin si chaskinchik saminchayta tayta Dios manta hinaspapas imatataq apasaq ña halalla hamurqanina halalla ripusa pero chayna rimasqanrayku tayta Dios saminchaykurqa allinta pruebaqa pasaqllam ñañaykuna pruebaqa manam wiñaypaqchu pasaqllam sayariykuy hinaspayki
Warmi ikiwan hamuy altarman. Warmi ikiwan hamuy. Chihap Tayta Dios pa man hamuy. Kaypin kachkan Tayta Dios ninchi. Oh rekeya saya. Aleluya. Making man tapis paiki. Apamoy altarman. Imay ng ham hayarinim. Kuminchaya karhan kichik. Kuyana kurhan kichik. Tayta Dios mamakimpi kausarhan kichik. Quizás resbalarhan kichik waking ni kichik. Pero hinan Tayta Dios pa kuya kuinimpi kuska kaskan kichik. Esperanza kachkan hatun esperanza. Vida ikichik Tayta Dios cambianampa. O aikichikta Tayta Dios cambianampa. Wilka ikichikta Tayta Dios haminchanampa. Imay ng kausachkanki. Tayta mamaykiwan. Imay ng kausachkanki ayluykiwan. Imay ng kausachkanki. Hallelujah hamyachanki. Hallelujah. Hallelujah. Papayay hamriksiwanki. Yachanki may nakashaita. Kisanyo ka kulpayuhkani. Waway ko na chihinampa. Waway ko na niya kaskapurinampa. Manyakuikim ko nang ni. Yakipayay ko ay ko. Hupuncha hunyo na kusako. Hampakay yay kipi. Permite ipapayay. Chay punchaw chayamunampa. Manyakoy chaypi manyakoy. Kaypim kachkan Dios ninchi. Aleluya, aleluya. Gloria kachung hangman. Gloria a Jesús. Abraza y esposa y quita, abraza. Abraza y. Ya chanquicho, abraza y ya tapos. Abraza, abraza. Aleluya. ¿Qué pasó con este matrimonio? Ima pasa casado kankichi. O hay kichi gray como nacho alinta causa na kichi. Tayta Dios gracias un kichi. Ya que payaway kuni papayay. Ari uchapa kuniko. Presyuta paganikucho alinta. Tayta mamay kupa. Aleluya, aleluya. Ya napaway ko. Irequema arriba, baba. Aleluya, aleluya. Irequema arriba, baba. Yanapay waway kikunata. Yanapay taytayay, Dios yay. Hang mangkachung gloria. Hang mikausan ki papayay. Haway kay matrimonyo kunata. Yakipayay kuy. O hari papayay. O hari kay pikach kang matrimonyo kuna. Pichkawa tayo, chungkawa tayo, kay chungkawa tayo matrimonyo. Waking kuna masarak imatatak ko ng kamaruarungko. Imatatak ruarungko ay yumpa, favor nimpa. Pampachay ko'y taytay. Manyakoy kim pampachay ko'y. Yanapay ko'y kada unuta kuya na kuchungko. Pampacha na kuchungko. Imamanaling kaptimpas taytayay. Manachukan chihap kuyakoy. Chihap kuyakoy tachuray. Wishuy yapasupay yapamanalinta. Quizás waking kuna mananya kuya na kungkuchu. Hayaray nimpihina. Yakipayay koy. Abraza y warmikita. Hinaspay kini pampachaway manaling kuna ruas haimanta. Hampas warmi niño hatapas pampachaway. Mamalinta chupurir hanchi. Wawanchi kunata chinkara chinchik. Tayta Dios pakayang manta. Manamanyakus hanchik rahiko. Kunang manta manyakusum. Kunang manta tayta Dios mangasoy kusum. Wawanchi kunaray ko. Taytay hang mirek siwanki yachanki imaruas haita rexenke pensamiento ita yachanki
chanki imaru ashaita may manta risak taytayay hayay kimanta yan ang paway ni hamoy chuya espiritu hamoy sungkoy magni huntaway papayay waway ko na yan ang panay pa jefe del hogar kanay pa pastor kanay pa waway ko na pa alitay tali mama kanay pa mana mo na nicho waway ko na chingkananta salvay ko'y aliwar mitahoy aliharitahoy waway ko naman kachkanki hawawachkanki chaypim kachkanki hawawachkanki Aleluya suma Dios taytay may naatong may hampa kuya ko'y niki huntay kuway kay sukoy man sumakchuya kalpansya ko'y dam Aleluya suma Dios taytay may naatong may hamba kuya ko'y niki huntay kuway kay sungkoy man sumakchuya kalpansya ko'y wan alabay yaku na yasma unang mitaytayay Espiritu ini kaya kamusuki yan na baway aling kausanay pa Espiritu ini fuertita Espiritu ini kaya kamusuki uyariyaway papayay uyariway yan ang paway ko Espiritu ini kaya kamusuki yan ang paway aling kausanay pa alaman korele bebebe yan ang paway papayay yan ang paway Diyos yay necesitay que salvay almayta salvay ayuyta papayay may magmirisa yan na paway aling kausanay pa Aleluya kunang haway warmi kita ver nyawimpi haway usay kita haway nyawimpi a ver echan que chichona kuit a ver jawana kuch 5 minutos 5 minutos mírense rápido 5 minutos no saben mirarse poder en la sangre a ver los que están en victoria se van a mirar 5 minutos muy bien Javier primer puesto Javier con Vicky a su nombre gloria qué lindo a ver un abrazo y un besito ahí Cuyay, qué bonito, gloria a Dios. Amén. Ahora ustedes escuchen, miren para acá. Tienen que luchar por su familia. ¿Cierto? Ruangichich, delante de Dios. Si Hamkuna maña kungichik, Dios va a responder. Dios va a responder. Aleluya. Amén. Pueden ir a su sitio dando gracias a Dios. Aleluya. Gracias, papayay. Que voy con una manta. Matrimonio con una sumagliaña. Makikipi churani, papayay. Churi que Jesucristo pasó timpi. Gracias, Cachunhanma. Aleluya. Gracias. Amén. Saludo con amén. Inaya.
Saludazón, amén. Rebeca López, Taita Dios, Aminchachun, Rebequita, Leudicia Orán, Macedonia Leandro, Elsa Alicia Escobar, Gloria Quispe, Taita Dios, Aminchazun, que Alicia Leguía, amén. Ali, va Juanca Belicape, hay que un saludo a Kichik, Alician, Chiquimaya Chayamun, amén. Saludos, Juanca, anda bailaspa, perdón, anda bailaspa, paikachkan. Mamá Iquita saluda y capuaico, maña cuchcanico paipa. David Galindo, Mary Villena, Bendezú Marlene, Noemí Solano, Cristina Poma, Rosa Chacón, Fidela Romero, Jaika, Fidela, y Mataya, Jusaiko Hamunaiki Cara, Fidela, gloria a Dios, Nila Garay, Yasmín, Sotakuro, Taita Dios Aminchacho, Rosa Lozano, peticiones, Makichaikito Harikuich, Papayay, Mañacuiquico, amén, Mañacamun, corriente su celo, comandante Roberto Antonio. Taita yu salvay, taita yay salvay. Wawanta taitay huchkan hospital pi. Ham kausankim taita yay. Sanuyachi wawanta Roberto Antonio. Hinas papa Samuel Rojas. Mañakuchkan pasachkan problemata vidampi. Mañakuiki con yuhaiku pas wawaikupa hayyuikupa. Salvay taitay. Yakta masikunata. Wishu illa pa supa illa pa manalinta. Taitallay Diosllay. Ayyuikuta churaniku makikipi. O aykikunata churay chaypi mañakuy paykunapa. Makikipi papallay. Churiki Jesucristo pasutimpi. Gracias Taitallay. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Hay que despedir conchik, Taita Dios amincha su kichik, ñañayaykuna, turayaykuna. Amén. Martis Cama, allí Huillacuy en vivo, amén. Pero Zapa Punchaume, Betel Radio a las 5 de la mañana, allí en Huillacuy, y Betel Televisión, Zapa Domingo a las 6 de la mañana, Quechuape, Yachanaikipa, Uyarikunaikipa. Amén. Hay que despedir conchik. Amén. Amén. Si este programa ha sido de bendición para su vida, comuníquese con nosotros al 973-111-063 o visítanos en la avenida 28 de diciembre, 145 Yerbatero San Luis, Lima, Perú. Hasta aquí hemos presentado Ayin Huillacuy. Sintonícenos en nuestra próxima emisión, a esta misma hora y por este mismo canal. Dios les bendiga.